Tanzemwe ya kuokelia na kuongela ngetha ya Kaawa kaunti na Masaku Atongoi ala maungamite Ithii Sya Kaawa nimendeka kutongoesya imi na Umilu na wikiku mwingi. Uni kuyanana na Ngavana wa kaunti ya Masaku Wavinya Ndeti mwamba monini wake Francis Mwangangi na minista muveani wa uimi Joel Nsomo katoa mavisa angi alama atamboka kiliono mbunge cha Kangundo cha Kathiani na matongolo kunenga nembolea sya kuima Kaawa. Boni Mutisia alivoti. Mwandu Wavinya Ndeti afikite kithini Sya Kaawa cha mukoyo nikilake ya pakaewa kaundini ya Masaku na kuvingwa milati kivathukanywa menda enenthi kana imi Kaawa kusuvia maleno manengeto ni serikali ya kaundi ya Masaku kana Atongoi yangi na gwikithia kana ni ethiwa yu niko kwa wiko atomba uni munini wa Ngavana Francis Mwangangi na keimenda ingi alama kwati ithino kutume ilovianesa ila manengetwe sikethwe sisia wasyo ninona Atongoi yula wi baba ndo kwa nangasia siendo isi sionde nimewe na weta sola tiwo kethi society no yitu ni chao ni nyumba no yitu temesaovya ata nando wala ando meudhuku mabateka uniboga iwega ata Wavinya nikanai board chairman kwata ni ando maku na mwisuvya emi beza imana nengi waba 28 million peo bando ito no nengano ugethe andona kendo na siendo ingi kundu kula twambe yetu endete numeto gavana tina nemasia isi okela maende for sure andasi matumete mbesa izinesa mumbithikizie na ipongo dokulia other cooperative leaders tafadhali onembwe wewe wa makandamia onembwe wewe wa Kaawa onembwe wa as long as is a cooperative is a circle in this county, please let's practice leadership that has integrity. Kila tongo yala matongo esengwa tani Ithii Sya Kaawa makulu ni kumathuthia mimo kukwatia ni maeno ya Kaawa nela ithitu elekelwe na muno kuveta mawendi mombe na kutethia imi Kaawa kuveta ngusanizo syo ntheila imathiululukite ndo try more manenga encouragement ama monenga encouragement ona kwima nicho wa uko nangi beibanda nembemba boso Kaawani nicho kwa tani. Leadership is very important. Chairman, leadership is very key. Leadership. Now we talk about even the people will be with you, they will support you. No ina interest ya mochao, goni, ina interest ya mongoni. Kila cha muhimu. Nye nitala siya ndona ya kako yunu. Ko ndi uya nagyo, fulani uya nagyo ni ko. Andwa makwatanesa cooperative yo makwatanesa ya ungama chairman wena board yaku baikendo mukamanda mwayo. Francis Mwangangi iweta kana nusyo Atongoi Ithii Sya Kaawa methiwe na wendi musyo kwiyami na ingi kusakuwa Atongoi ila matonya umatethia na mena kelo cha kwete waliuku na ingi yonthe kwendea na ukwata na mbau kutungia ni iliko vamwe kwa ile nema ya Kaawa. Cooperatives whether Sya Kaawa Sya Jau onembwe sya leweba tafadhali ikia hii ando mena interest ya members at heart loti inapo wao na Ngavana alilo Sya Kaawa ni aya ono Ngavana ateko pwiti nange tiyembe wao na national government Kaawa inakuye tistio na serikali ya Kenya na Ngavana tundo kiena ndizi mauremeo sawa nenda masi Atongoi yala ondetu usakwa tikaso kuwe Atongoi milioni siwakata isi waka 13 tika mana 13 sio thukuma na hii thangatu sia ile twa mande wondongi tienda tikwenda balata uma newa Ngavana asiai ndenda Atongoi mabui mama nene lakini mando matongo ete maendeleo na kwegada kuvyobondene. Kindly let's practice corporate governance principles in the management of our cooperatives. Zama ilete kwenda kumandia aimo market tukani komendi yumi nikenda peki wa matono manda Kaawa soko nikana aimengeneza aima Kaawa Machakos County. There is no reason as to why in some places where I know a farmer can get 150 shillings and in Machakos apate pesa ngapi? 10. Tia tumekanesa
ithieta serikali ya county government ya Masauka na ta governor ona kwa ni munenga moyo tiwo wa kuhakikisha ninekata nina invest ni mwai ivyandu mama sako vai mundu kauma kuyanza okototege mwikake mwe mundu yuyu baba tubalie masako teke kindu kitawa self help kwetebia ivye ene ona no matu theja ona matu thejata ona matu onya mendo na itu no ya mana no ivye ene teli kile temanyondo tuwekata twetebia nanyeta ngavana na tata bakwa ugali ndia mulekeja kaundini ya Masaku Mutongo Ithii Sya Kaawa Methiwe Mutesya